abaturage bagira ngo akesharinga kibatandika buzima behireyo no kurara fakitore okwisi aho baratunje obuhereza hihi na munonkurwo muri abo abicwaseraho turyo mu fakitore eyikwe twigara Buhweju konka Buhweju ekeri promota igarekeri promota ya Buhweju konka mwena ikizere kikasisikara umuntu nayemerera igara a ordaringe birakorwe Buhweju ba directors bitabamo abitwa betu ina board bakabiyeho hati biragiro batandikiye kubitwara mu ngaro tukaba tubarondira mu egiyemo hati kandi bubisha babiyeho basitamaha baragabo hati cyo jonje tsasa ng'abanyabuhwejo wana ukuzo mu factory nabakoma henjegere tokuzamo konka kandi ohura aharubaju abigara nabagera ngo mutereza amajani Godfrey tumwijike all coordinator wa kanunka nanjagira ngo obunubwire n'abahingi kongera kuzora amesho atangiye kurabamo amakuru go kugira ngo factory batangiye kwibamo ibyoma bakubitwara igara turugere gura transformer umeze nkashate nyumaho transformer bereye inekebo kebe yitkubarira miliyoni 30 bazengukebe kasa konka amakuru go kurwomo bakoze nigagera kebo bakagihindura bateka henkuru zene nsabagishwara aba bagira ngo n'abana babo tibakagira amashomero abo butashashurwa sente zabo okumara hati ameza 3 hato kuno kwezi kwakana titukatunga gaci umushara gw'amajani nituchimanya ngo amajani gakashara umbeye konga shaka sente kibakuguza boti bakaturetera nitukashashurira abana bitu school fees nabo bakazayishomero amajani ubwo korwa sente inafuta mfatariza inafuta abakozi ebyo byona hati no shanga stine bwe yambo no bwe koro Museveni akatwereza factory nkabuhweju etarigara konkigara yatwatara ho kuturiraho karoni kugira ngo tukore ki tugure byoma tebito mu factory president yatwire rero rone byo kweruhwa ngo tutahe konka twogambe cyo kutaha bakureba nko mwinazi Samuel muhereza all chairman board wigara na jango no binja abantu benda kwetongora bit bine kuratera eberagero hari abantu bace kandi abakucuro windi politicians abakwenda kutekinga advantage ya crisis y'amajyano mu Uganda yona kutunge bakwenda ibyabo nk'abantu obati kiro y'amajyano negura shingi bishatatano factory yigara kandi bagura cash bakushangira kahore ni shillings 2 gasha kwa Juliet Charles Yema.